ku muhanda uvuye i Goma werekeza Sake ndetse no ku muhanda uvuye Sake werekeza Masisi. Birasa nkaho uyu muhanda urimo kabutindi, ndavuga inasi z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziganjemo abakora akazi k'ubumotari. Amakuru y'ingenzi yatangiye gucicikana nyuma y'uko hari amakuru avuga ko bishoboka cyane ko General Sultani Makenga n'abandi bakomeye mu cyanya cya M23 by'umwihariko no mu gisate cya gisirikare ARC baraza kwerekeza muri Masisi. Ni nyuma y'uko muri Masisi hatangiye kumvikana urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane nyuma y'ifatwa ry'umusozi wa Mitiningi ndetse gatoyi ikagwa mu biganza bya FARDC n'abandi bari muri kwandisiyo. Amwe mu makuru y'ingenzi yangezeho agira ati byanga bikunda birashoboka ko uyu muhanda uva Sake Masisi ushobora kuza kuberamo ibitendo bidasanzwe kubera bigendanye n'uko hatangiye gukorwa ambushi ku manwa. Biravugwa ko nibura abamotari barenga 60 bahawe ikiraka kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nyuma y'iraswa gato y'uko bimenyekanye ko Mushaki kunanizwa na za drone. Binashoboka cyane ko aba bari gutanga uburyo bwa GPS device buri gushirwa ahegereye cyane ku birindiro biri hafi y'igisirikare cya AFC M23. Kubera iki se ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye kohereza abamaneko bo ku butaka nyuma y'uko bigenze gutya Mitiningi ikagwa mu biganza bya Wazalendo n'abandi bari muri kwandisiyo ya FARDC? Uwamaye amakuru mu butasi bwa M23 yagize gutya birashoboka ko hari icyemezo gikomeye cyane kiraza gufatirwa ibukuru, ariko ntago ari icyemezo cyo kuza kutunaniza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bamaneko ntago twavuga ko ari bwo bahageze, bahamaze igihe kinini cyane, ariko ntago dushobora kugaba ibitero kuri bamaneko bigambiriye kubarandura, kuko hari icyo maneko umukuraho kumufata ukamenya inzira zose anyuzamo amakuru, nabyo biba ari iby'ingenzi kubera ko natwe bidufasha kumenya uburyo dushobora gukura amakuru ku ruhande rw'umwanzi. Ntago twavuga ko ari twe tuzorora, ariko maneko ni ngombwa kubana nazo kubera zidufasha cyane. Akimara kumbwira ibi namubajije ikibazo gikomeye, ndamubaza ati none se M23 mu gihe yatakaza abakomeye mu cyanya cyangwa se abayobozi bakuru ntibyaba ari igihombo gikomeye cyane kubera izo maneko zaba ziri gutanga amakuru? Nawe ati erega Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo itangaho bose igitambo cyo gukora akazi k'ubutasi turabafite muri twebwe, ariko ntabwo dushobora gutanga uburyo bwo guhita tubarangiza kandi ari ngombwa ngo banyurweho nanone batugeze ku bikorwa by'ingenzi umwanzi ari gutegura, mbese uburyo bwa komunikasiyo kugira ngo tumugere mu mutima. Aya makuru rero arerekana neza ko byanga bikunda hari urusaku rw'ibiturika rushobora kuza kumvikana mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Amakuru y'ingenzi avuga ko nyuma y'ifatwa rya Mitiningi muri teritwari ya Masisi bivugwa ko General Sultani Makenga araza kwerekeza muri Masisi. Biravugwa ko mu gihe icyerekezo cya Masisi ndetse n'icyerekezo cya Bukavu kitashirwamo imbaraga zihambaye cyane n'igisirikare cy'iminduramatwara cy'abanyekongo muri zinyeshamba ARC, ngo ibintu bishobora kuba bibi cyane. Kubera iki ibintu byatangiye kuba bibi? Umwe mu bantu bakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba yambwiye ibintu bitatu bikomeye. Arambwira ati AFC M23 ifite icyerekezo ishaka gukuriramo umwanzi kugira ngo imutandukanye n'ahashobora kuva umusada, noneho umwanzi yigire imbere. Uko kwigira imbere kuri we noneho kuzengurukwa bishobora koroha cyane. Mbabwire ko M23 yaba yataye ibirindiro byinshi mu majyepfo cyangwa se muri teritwari ya Ijwi, aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Kubera iki aya makuru y'ingenzi atangiye kuvugwa ubu ngubu? Bese birashoboka ko M23 yaba yabuze umusada w'intwaro zikoresha kubera ikiri gutakaza ibirindiro byayo. Amwe mu makuru y'ingenzi angezeho agira ati abarwanyi ba AFC M23 baba bataye ibirindiro byinshi mu majyepfo y'ikirwa cy'Ijwi. Amakuru aturuka mu baturage baho aravuga ko bavuye mu birindiro byinshi bari bafite muri sheferi ya Nabuka muri Goropoma ya Mugote mu ijoro ryo kuwa mbere rishira kuri uyu wa gatatu. Aya makuru avuga ko izi nyeshyamba za M23 zatwitse bimwe mu birindiro byazo mbere yo kugenda, harimo n'ibirindiro bya biherereye hafi y'itorero Sepa
bivugwa ko ibi byabaye saa 2 z'ijoro mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Abaturage bo muri ako gace batangaje ko n'abarwanyi bari mu duce twinshi twarigaruriwe. Bamwe mu baturage bavuga ko nijoro buriye ubwato berekeza i Goma, mu gihe abandi bavuga ko inyeshyamba ziri guhindura ibirindiro. None se koko M23 yaba irimo gushaka uburyo bwo gusohoka muri uyu mujyi w'ingenzi wa Goma, ikaba iri gukusanya abasirikare bava mu bindi byerekezo? Ni inkuru ndakomeza gukusanyiriza hafi mu kanya gato gasize igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kwikomanga mu gatuza kivuga ko igisirikare cyabo kiri ku mirongo y'imbere y'urugamba cyahanuye drone y'igisirikare cy'u Rwanda, kivuga ko yari yinjiye mu kirere cya Kongo mu buryo butemewe. Mu itangazo FARDC yashize hanze yavuze ko iyi drone yahanuriwe mu gace ka Puwezero mu ntara ya Kivu Amajyepfo. FARDC yavuze ko icyo gikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi bugaragara ndetse ko hari undi mugambi wo guhungabanya igihugu cya Kongo. Itangazo FARDC yasohoye yagira riti drone ya gisirikare y'u Rwanda yari yavogereye ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahanuwe neza n'ingabo za FARDC Puwezero mu ntara ya Kivu Amajyepfo. FARDC yakomeje ivuga ko ingabo zayo zikomeje kuba maso no kwitegura kurinda ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo yise ibitero cyangwa se ibikorwa by'amahanga kugeza ubu u Rwanda ntiruragira icyo rutangaza ku byatangajwe n'igisirikare cya Kongo FARDC ku bijyanye na drone bavuga ko yahanuwe. Ku rundi ruhande kandi AFC M23 iri ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ingabo z'iki gihugu n'abandi bafatanyabikorwa bari muri koalisiyo. Kuri uyu wa gatatu hagiye hanze amakuru avuga ko ibitero bikomeye cyane biri kuva ku mirongo y'imbere ku rugamba bishobora kuba biri kunaniza M23, ari naho byavuzwe ko Mitiningi na Gatoyi no mu nkengero zakikije drone za FARDC zo zakomeje kubabaza cyane. FARDC kandi yanavuze ko akandi kantu gakomeye ivuga ko bataraza guceceka kugeza ubwo baraza gukubita ababaza izi nyeshyamba nk'uko amakuru y'ingenzi ageza akomeza kubishimangira. Nateye icyumvirizo gikomeye cyane ku bari ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo ku makuru avuga ko byanga bikunda ibiri kuba muri Kivu y'Amajyepfo bishobora kuzaba bibi kurenza uko abantu babitekereza. Ni nyuma y'amakuru akomeje kugera hanze avuga ko byanga bikunda mu gihe urugamba rwakomeza muri uyu muvuduko rushobora kurangira M23 ikoze ibintu bidasanzwe abantu batakitekerezaga. Mbibutse ko hari amakuru ari kuvugwa ko hari ibi birindiro bya M23 byaba bishobora gutakarizwamo abasirikare benshi, kubera ko bishoboka cyane ko n'uburyo bwo kwirinda kugwa mu mutego wa Ebola kwa AFC M23 binashoboka cyane ko byaba biri gutuma idashaka kwinjira mu mirwano cyane cyane nk'uko amakuru y'ingenzi angera akomeza kubivuga. Hari amakuru akomeye cyane avuga ko Guverineri wa Kivu Amajyepfo ari kumwe n'abashinzwe ubuzima baba berekeye mu gace ka Munigi bari mu gice cy'amajyaruguru ya Goma. Winjira neza muri Nyiragongo baba babwiye abaturage kwigengesera nyuma y'uko hagaragaye ubwandu bwa Ebola n'abantu 27 bashizwe mu kato kubera ko hari ibipimo byabafashweho. Birasa nkaho Goma iri nk'umurwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru nayo yaba itangiye kuba inzira y'uburibwe bukomeye cyane ushingiye ku makuru y'ingenzi akomeje gusohoka ajya hanze. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru akomeye avuga ko intambara yongeye kuba nini cyane kubera ko kwandisiyo FARDC, FDLR, Wazalendo n'abacancuro bakajije imirwano ku mpande nyinshi ku buryo bwatumye baka M23 ibice bitandukanye. Bikavugwa ko ibi bintu bishobora kuba biraza kugira ingaruka cyane mu gihe General Sultan Makenga ataza gufata icyemezo cyihuse gishobora gushira ibintu ku murongo, nyuma y'uko hari amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ko hari ibintu bikomeye cyane bishobora kuza kumenyekana mu masaha 6 ari imbere, nyuma y'uko bigaragaye ko bivugwa ko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaba bwatangiye gufasha gutanga amakuru ku gisirikare cya Kongo FARDC. Ariko uteye icyumvirizo gikomeye wahita ubona ko byanga bikunda ibiri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe hatabaho gucungwa neza bishobora guteza ikiyago gikomeye. Ni byinshi cyane bikomeye ku mutekano na politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Nk'ubwo ati asante sana.